गछ तापर भाई आमर एपटे तोलुचंती कौन रे साग सखर साग आमर फुल तोलिया सरी जाइए गले हम गोटे भजिया आरे खाई जीवु वीडियो बना। हाय गाइस जय जगन्नाथ केमती अच्छी आशा करूँ भलरे थे। आज ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करछु। आ देखंतु आज आम आसीजु हमर बारीपटे कोन लागी साग तोलिबु नाही तो कखारु फुल फुल तोलिकी भाजी खाइबु। देखंतु हम बारीपटर फुल सबु तो कोरा से कसी तोलनी सबु माने कौन है ना तमर परा तमर तो गाड़ी कौन करी सबु जा नहीं जो मौलीची सेरा तोल जो जोरा माने कसी है सेरा तोलनी तम जदि इच्छा हो तोल देखु आमर फुल तोलिया सरी जाइए गले हम गोटे भजिया बर्तमान एबे हमर फुल तोला सरला एबे जुबु आमे भाजबु तापर खाइबु। चलंतु हम गाँ रे टिके व्यू देखिबा केमती गाँ रे दृश्य टिके देखि देबा। एडा होली सेफ्टी जगह गाँ रे दृश्य बांधा होची धरा धरी न ए देखु त केडाडा घर पछन आ आर गोटे मास्टर घर घर पैसा सार घर धनु एटा धनटी बसती खेलती लाइट टा लगे दियो लाइन अच्छी फर्दा टे लाइट लगा सतना कौन हो देखिया कौन दयारू आ किन करा कया समझ पिला देख फिल्म देखा चलती कम पूरा साग परा गोटे सागर फल देखो परा आमर झील पिला झील पिला लोक जिन पनिर काटुन आम भाईना पूरा सीन काटुन आ सारा गैस भी ऑन करे राउनी आ रोसई धर है मोबाइल आलूड़ा सानुटी आलूड़ा चालून दुई लानी आवन गैस मुके ऑन करनी अछि देखंतु एबे जंगल में से
ଜଗା ସେରା ଧୋଇ ଦେଉନ ଯୋଉ ସକାଳେ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ। ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ହେଇ ତମେ ହଁ ତମେ ଧୋଇ ଦିଅ ସେରା। ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଭାଇ ଆମର। ଦେଖୁ ନା କପଡ଼ା କାଇଁ କପଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା ବାସ୍ ତେଲଟା ପକଉନୁ ଫାଷ୍ଟ କରି। ପକେଇଦବା କଡ଼େଇ ତାତିଲାନି ଭାଇ ଏବେ ତେଲ ପକେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିପରି ତେଲ ପଡୁଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବି ଖାଇକିରି ଅଇଁଠା କରିକି ପକା ହେଉଛି ଧୋଇବ କି ଆମେ ଆଗେ ଧୋଇବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଠିକ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲୁ କମା କମା ଟିକେ କମା। ତା ସହିତ ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଲା। ତେଲ ପକେଇଛୁ ନା କାଲି ଆଣିଥିଲେ ରାତିରେ କେତିକି ରାହେ କେନା ଲାଗେ ହଜ ରଖୁଲ ପୁରା ଲିଭେଇଦେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଫୁଲ ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ା ଯିବ ପଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆଉ କ'ଣ ପକାଏ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ମସଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁ- ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ପକା ସେ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ଣୀ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଓକେ ଦେଖିବା ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ। ସାଧା ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଫିଟିଂ। ଫିଟିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ଭାତ ଆସନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ପିଲା ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ। ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ କର। ଲୁଣ କିଏ ପକେଇଲ ତମେ? ହେଇନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ଆଉ ଯାହେଲେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟି ରହିବ ନା। ମିଷ୍ଟି ହେଇଛି ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲ ପକେଇ ତ ରାଗ ଲାଗିଲା ମର୍ଚଟା ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିବନି ଆମ